I evo ljudi, nazad na moj kanal. Sad sam nešto malo igrao. Znači igramo Terraria. Da sam to snimam Serious Sam, ali moram da ga instaliram, pa sam zaboravio preko čega moram, pa nisam mogu. Samo ovdje vam počeo onako da igram Terrariju i rekao, da bi snimao. Eko, i ovaj da znate, Terraria Master Mode, pogledajte po ovim trofejima ovdje. Znaš, to ti sam tada ispričao nešto što se desilo tokom danas, zato što mi izlazilo video koliko već mjeseci, vratio sam se na YouTube i problem je zato što jednostavno nisam imao vremena, mi se kompjuter pokvario. To sam mogao da kažem u drugom videu, ali kada sam popravio laptop, ovaj novi, ovaj laptop, ja sam ga popravio i on je sad radi normalno i dok mi gledam Terrarije, šta se mi se desilo jeste da se igrao sam dosta na Master modu, da znate ovaj Master mod i dosta sam igrao i radio. Nisam prestavio da igram i onda šta se desilo, znači prvi boss je bio King Stein pa sam pobio Daju Chitula, sad trebam da idem kod Queen Bee da je pobedim i da joj uzmem armor. Sad, ako niste upućeni u Terrariju, šta je Terraria? Ako ste ikad čuli za Minecraft, što vidite na mojom kanalu, to je kao 2D Minecraft, samo dosta drugačije. Ako ste gledali neke mimove sa Terrarije, dosta ima, znači imate ovako jedan mim, poslije ću gledati na slici, ne znam, imate mim kao piše Terraria Bosses, Minecraft Bosses onako mala knjiga, a Terraria Bosses knjiga ono ogromna. Zato što u Minecraft imate otprilike samo 3 bossa, Older Guardian i onog zmaja i kao i videra. Ovdje imate preko 500 bossova, u stvari imate, samo ne mogu se sjetiti koliko tačno imamo, kralja slajmova, oko Cthulhua, koliko još, kraljica pčela, mozak Cthulhua, kostura, zid mesa. To su uglavnom u hard modu. Ako ne znate, Terraria ima dva moda, hard mod i pre-hard mod. Ne možete ići odmah u hard mod, morate prvo pobediti Wall of Flasha. Kako vam to Wall of Flash radi, zašto sam ja postavio, ja sam budala. Znači to je nešto ovako su nešto te korista, vidite ovdje sve moje građane, poslije ću vam ispričam ako nikad nisi igrali Terrariju. Reći, uglavnom, ovo treba bude ovdje. To što je dosta korisno kroz post fight. Daje mi damage boost. 400 mana skeleton, nemam toliko mana pošto ne igram kao mage, igram kao melee. Pošto u Terrariji imate 4 klase. Znači ne birajte ih na početku, nego ih birate onako u toku igre. Dakle budete range, melee ili ti vitez, kako ja volim da ga zovem, onaj koji uvijek ima oklop, najjači oklop i koji uvijek mora da uzme štetu i uvijek dođe blizu. Rager ili ti strelac, koji uglavnom obavezno puca na daljinu i koristi strele, lukove i tako nešto. Imate Mage-a, Mage je jako koristan ako koristite magiju i tako sve i najgori po meni jeste Summoner. Summoner je uglavnom prizivanje stvari, ako ste ikad igrali Troll, uglavnom postoji jedna klasa koja se zove Summoner i ista je kao ovdje. Doslovno morate da prizivite dok ne umrete, ali preporučujem kad god igrate neku klasu uvijek imate nešto sa strane, kao naprimjer neki mač ili pušku. Naprimjer za pre-hard mod vam preporučujem da ako igrate sa meleerem uvijek koristite ovaj piše Undead Predator, je on deadly na njemu. Kao što vidite, dosta imam moga, to sam dobio tako što, evo sad ću vam kažem, ovo je moja arena, uvijek imate ovakvu arenu. Ako odemo skroz ovamo, ovaj Crimson Bayou ne bih vam preporučio njega ako igrate na Masteru, a na ovom modu vam doslovno preporučujem. Ovdje mi treba nešto, dobije se iz Crimson Heartova. To se dobije iz tih Crimson Heartova i kada je pokusti, znači prvi put dobijete to, na drugi put dobijete, ja sam zaboravio, dobijete ili base, drugi put je bilo nešto drugo, ali kada sumite to treći put, to dobijete bossa koji se zove Brain of Cthulhu.
Poslije ću vam ga pokažem, prekratit ću to do tamo, ali do sada ću vam samo prikazati jedan boss, sad ću vam ispričati. Tokom igranja trailere uskoro, znači otprilike nekih posle 2 sata, igra sam protiv Eye of Cthulhu-a i šta se, znači borio sam se protiv Eye of Cthulhu, to je trofej. I šta se desilo, crashovi su bili igre, vratio sam se opet ili nešto i piše mi da je, i kada sam ga prizvao, imao sam Suspicious Eye ili sumnjiv oko, to je item koji se priziva Eye of Cthulhu, to je ovaj ovdje drugi, znači to je ovaj ovdje. On, kada dođe, otprilike kada nam to piše kada vas neko zlo gleda, to znači da će on doći. Ja kad sam ga prizvao to mi je pisao i onda sam mislio ok, možda će neće se prizove ako se ga već prizvao, pošto možete samo jednog bossa jedne vrste da imate toku borbe. I onda se často do kraja borbe, kada sam došao do pri kraju borbe, stvorio se taj drugi Eye of Cthulhu. Pošto je Eye of Cthulhu ima druge forme, jedan je bio na drugoj formi, drugi je bio na prvoj. Uspio sam pobiti jednog, drugog sam uskoro pobio, ali kada sam ubio prvog dobio sam ove Crimson Orove i dobio sam Shield of Cthulhu. Tira 30 damage, very strong knockback, equipable i jako dobro, zato što možete da dashate, double tap i vidite da XP 65. Ako igrate na casualu, ovo neće vam se pojavi. Ako igrate na nekom drugom modu, to će vam se pojavi. I kao što radimo danas, ja ću sad prepratim dok dođemo do ovog bajema, do džungle i da se borimo protiv kraljice. Samo moram da se vratimo. Uzmemo napitak, da se vratimo nazad, uzmemo nešto što mi je da dodamo do senca coinse. Sad ću da sve coinse i ovdje ću si ostaviti tipo to, znam šta je otišlo, a šta nije. To mi ne treba, ovo će možda da trebati, strele mi trebaju, zato što pravim Jester Arrows. Bombe možda posluže, ali čisto sumnjam. Da imamo što nam treba nam drvo za platforme. Imamo ovo, šta ovo? Ovo je Crimson, dobro. Kapa mi ne treba. Za Archer, šta je ovo? Aura Lights, to mi ne treba. Leću ovo. Vidjet ćete zašto. Ako oni koji već znaju šta je ovo, odmah će znati zašto. Oni koji ne znaju, vidjet ćete. Miner Potion mi ne treba. Ovo ću da pokupim. Šta je ovo? 4 damage, to mi ne treba. Ovo kapa mi ne treba. Uzet ću još ovoga, da dobio sam i ovo, isto, ovo je samo lazy. Ovo je deadly. Deadly i legendary su najjači. Znači ću vam kažem kako možete, ako niste dobili toga kao ja, kako možete dobiti. Imate ovo se zove Goblin Tinker. I on se dobija kada pobedite jedan event koji se zove Goblins Army. Oni će vam dođu i kada pobedite to u rudniku, sad ću vam kažem, negdje, otprilike meni se stvorilo negdje ovdje, kod lave će vam se stvore Goblin Stinker. I on ako vam umre, on će vam, ako napravite imate sobu, on će se stvoriti od neba i on će da možete da reforđujete i da kupujete što kod njega. Možete Spikeball koji ste dobili iz ovog eventa, Toolbat što vam ne preporučujem, Hook možete sami dobiti od prvog bossa, ovo vam preporučujem, kao i ovo. Ove dve stvari su jako bitne što on daje i ovom se ovaj uslov jeste da da uzmete prvi pištolj. Ja sam ga dobio, sam vam prodaj pištolj, što? Illegal Gunpowder, banned in most places. Najbolje vam je stvari ovo dvoje, ovo mi ne bi preporučio, ako igrate možda maile, možda bi me preporučio, ali ne bi baš. Ovo je najbolje. Zato što je još je materijal i možete da napravite nešto, no uglavnom ja gledam preko Wikipedije. Ovo dobijete na kraju, gledate do voda, evo ovdje nisam išao dalje od dungeona. On vam daje questo, na primjer da odete u Caverns, to su blizu, to vam je blizu ovoga.
Kao što sam teo da pričam dok me 10 minuta već prošlo, uglavnom ovdje imate donji deo gdje vam se nalazi dungeon. Mi prvo moramo pobedimo Old Mana ovdje i onda sam napravio neku malu arenu, ali ništa nije pokužila. Ovdje se nalazi Old Man, pa će vam se otvoriti i pada negdje zvezda i šta je ovo? Ovo prvi put vidim, ne znam šta je. Čudno. Dobro. Znači sam prekratim dok dođemo do džungle pa se vraćamo nazad kad dođemo do džungle. I evo me nazad, stigao sam do džungle. Ako se pitate šta je ovo, to vam je pet koji dobijate kad ubijete kralja slajmova. Dobijete jedan bag i otprilike u njemu dobijete to. I zabavio sam jedan cool stvar što moji shield radi, to je da mogu da dešam. Kao što vidite sam ona recharge i ona mi je dosta pomogla kada napadnem. Toga, ako se, ja znam što, slajmovi me više ne napadaju. Kad ti pitate šta je ovo, piše vam lepo slajmovi Royal Gale, slajmovi become friendly. Znači da mi slajmovi više me ne napadaju, ako im dođem oni mi ne skidaju ništa, kod da su večeri, ali i da ih mogu da ih ubijem, ali da neće se naljuti na mene. Super, 100 zombija sam ubio, dobro. Znači ovaj mač sam kratko ovdje, on je godly. Imam i ovaj mač, ovaj Savage Butcher Blade. Ta dva mača su materijali za jedan mač. Otprilike ta dva mača možete spojiti u jedan mač, ali do to mi treba još, vidite sad vidite. Hajme ne napada. Zato ja hoću njega. To je nešto slabije. Vidite. Udario sam ga ništa. Ok, nisam ga mogu ubiti. Ako igram na masni modu, vjerujte mi, slajmovi nikad mi miru isprave. Čujem žabu. Dobro, uzet ćemo to i Hani nam je dobro. Uvijek morate imati campfire i zaboraviti sa metke. Ok, umrli smo. Ja nemam nikakav način da napravim metke. Zato što metke oni se kupuju, no što ja mislim. Također zato što nisam dugo igrao bio Terrariu. Sad, Coffee sam dobio. Aha, nije sam dobio Coffee. Vada ređan Hello Darkness. Old friend. Evo ovdje imamo dosta metala, to ću sve... Opa! Ne, dešava sam samo jednu stranu, dobro je. Evo ga. E sad kao što sam rekao zašto sam ponovo jednoga košnica, tamo nam se nalazi kraljica. Vidite, to je med. Ovo je med. I mi smo dosta uspori njemu. E sad, ako ja ostanem u medu, ja se regenam. Ali možete ovo raditi. Idemo ovdje, evo ga. Hladni boss. Ovo je najjači heal u igrici i četne ova pčela, ovo je, ne, tamo pčela. Nije pčela ovo nego... Samo ću uzeti još ovoga. Samo vidim. Češani, pošto mi to rescovera 80. To kao početni healing potion, ja da to koristim ove koji mi daju 100. Koji su dosta lagani da se prave od ovih, ali valja da uzmete i ove. E sad, ovdje treba se napravi arena. Nemam ništa od ninja oklopa. Nemam ninja oklopa, mogu gledam svojna pečela ovdje. Sad ovdje treba se sve raskrči. Ja, što sam ponovno harpun, ovaj, znači najveće smeće. Pogledamo. O, samo dropalo. To nisam očekivao. Imate poison, to je savršeno. A samo malo glupo. Stavio sam na kopo. Piše... Increases damage, death and life region. Increases damage a fairly bite. Increases damage and increases status effect. Dobro ljudi, ja ću se vratim čim sve ovo raskrčim i vidimo se za trenutak. Fight je malo počeo prerano, ali... Evo je, kraljica. Moram nekako da ubijemo. Nas ne ubije. Ok, vidi, pokušat ću da gradi.
Zato sam šala, mislio sam da ih mogu da ih roknem. Ajde, postavi. Ljudi, ja ću samo da pozdravim na kratko. Nisu uspjeli, ljudi, nisu nažalost uspjeli. Ubila me. Dobro. Ko da je bitno? Možda to da vam kažem jeste da on ima otvor. Ovo je dobro sam Angry Berserker, ali ja mislim da to mogu da reforđam sad. Pa ili možda sam skura moje zvezdice što sam sad pokupio, ne treba im više. Koliko ih imam? 5, tad preletiti ovako 3. I daj da reforđaš. Evo reforđe, dobili smo ovo. Stvarno 5 zlata. Sine ti skup. Nemam ništa toliko dobro, tako da vjerojatno ćemo ovdje završiti epizodu, zato što sam ispričao sve. I vam ćemo napraviti kratki recap o... jedan kratak recap o čemu vam Terraria najbolje liči i ovo je samo neki bio malo kraći video. Eto čisto onako stari, nazad u staro i ako vam se želite mogu napraviti serijal Terraria od početka Master Mode. Da vidite kako je bilo grozno boriti se protiv svega ovoga. Ako hoćete obavezno ostavite like i recite mi komentarima. Ako ovaj video ima jedno 5 lajkova, ja ću, ili 10 ajmo reći, možda manje, vidjet ćemo koliko ćemo, ako mi se bude uopšte to snimalo, ja ću da to snimim, opa, dobro da me nije pogodilo, zato što Fallen Star, da znate, ubije, da radi 984 damage-a, da. Samo obična zvijezda. Uglavnom vidimo se u sljedećem videu, poslije.